Ipatas mo lang. Bakbaklain na kay di ubing ka. Di? First time na ngamin ni Inang iti umay dito yung Santa Ana. So pinagbigyan mi mo da kami nga anak na Yan ang. Nagbakutak ka amok tumot is istorya ko. Why? May tagdigusay? Napudutan. Noon natamnay tayo ayat yaw into no makadigos kay tanap gaday. Pero noon natamnay tayo ayat danto nagdigos da tanap gaday. Sila dagiti basher nga nakapaganda apal dito. Manay. Kasangsang po malaglukluksaw ko manay. Yung kabsat ka da kami dito yung Angi Beach. Nagtataraki pa yan. Iti gwardiya dito ini oh. Oh, kita man. Madamadang nagpilpili da kung Ate Grace kinirusing iti cottage. Kaya tol. Ano mo tima ko nam tol? Di pa nga makita dyan mismo nga beach na Angi Beach. So ito yung makapagbigay iti comment. Okay, damdama. Ngam excited ka? Excited na. Iti pakakita mo lang ta. Ape nga gwardiya, tanong nga napintas. Huwag nga ron. Talagang napintas dito. Tad, pagbagay mo, gaplay ka to kastan. Gaplay ka to yan. Napasubon, ti bossing. Ato yung nagpintas ti intro na tatay. Iso gayam ti bagger. Plat. Dito sa plat. Kagong ko. Nadalaos, mayat. Nakablublo. Nagmayat. Nang. Ay sus! Tada ka dito ibaybayan. Anamot ti makunamon dito makikita mon. Okay, naktagdigusin ang madamdaman. Kasaro nga total-riband mon. Digusik itan Tapno. Ano tumangkan lalalo. Bawal ka nung mapilko-pilko dito eh. Huwag nga ron. Hama mapil ko, hangko kasgi ko lang. Ila. Nagbatok na kong kastak na eh. Ay, kas tayo no ka? Huwag, tanglap sa ano nga matukon. Ila. Kadoro! Anyamot ti makunam dito yung Angi Beach. Boracay! Boracay. Po, White Sun. White Sun. Sila Boracay. Ha? Sila Boracay. Sila Boracay ah. Tay murdong ti Pilipinas ko na. Dati ka ti murdong ti Pilipinas ang tatay kitkitaan medyo mapak. Po! Kuwala nga lumagto ka lang ti mga 15 sigron. Dadji ka batanis eh. Napan ka lang ti baybay tapno mapang kamaturaw. Mailaan. Sana, sana di gusto damdama. Napudot pa. Po ni Esel anay po. Mrs. Dumaya na. Sana all. Apo, ni katuro ngayon ay kini katuran ay. Apo, sana all katurukin katura. Sweet da. Yung sala malidliday ni Inang nay. Baklay man to raw. Hindi ubing ka, baklay na ka namanong. Kitaan ka ide, uri maminsan lang. Ipatas mo lang. Baklayin na ka ide, ubing ka. Di? Lumumlum sa ka. Oh, kasalapay masuksok to, nagitultulang mo yan. 100 kilos. Dudugan nga takong. Bulak! Ngati sidain tayo nang. Apan daging mapang. Sardinas kahit ko. Sardinas. Why? Do sardinas yaw? Adito eh. Mailang amumlat nga talaga di para paborito.